ki Khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Nakaliang jongka Meghalaya Editors and Publishers Association Mepa ke jing solem halor ke jing klano jong ba didi lapang badeyu presiden baningkong du jong ka Mepa. Umdei tamo deyu presiden baningkong du jong ka Mepa andre ba didi lapang ula deru undong seng jong ka kot Khubor upingor. Te hakni ke jing klat Mepa ke jing solem shoti rong ba. Lembat ke ying jong namar ba ngiken mau badairu hakapor ba didi lapang long menterang ba bangilayo iya ka office ke beningkong jong ke Shillong Press Club ha Shillong hakapala penio hakapor jong ka sokar jong ba didi lapang bat kamde teng kata ngiken mau ru bade hakapor jong ba lapang ba Klet yang gi kot Khubor hakabede ke junan kam gi bubun bat ke judan ru ketu ke jinga kendu ke bo kot man kapor nak benta bani syong bani slok bat bani kren halor ke jing dan kam yang ki kot Khubor nak kapor syakapor kublai.